Manipud iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti umuna a Timoteo Kapitulo 6, versikulo 9. Ngamti siya sino man nga agtarigagay a pumaknang, matnag iti sulisog kan maipalabog iti ado aminamaag kan makadadael at tarigagay amangirarem kan kuana iti panakadadael kan panakapukaw. Ta iti panagaya ti kwarta iso ti pagtaudan ti amin akita ti kinagdakas. Papagayam intay denggan ti maysapay apakasaritaan ama itampok diti programa tayo. Dala kinapudno kan biyag. Nagmaditirignak pare. Ni, napusyaw kang agpaiso E di pa ilakalman na maditirignak. Agawid ka no kasta. Sayang mati overtime. Si kakit di mo't, agsakit ka lang arutan, dahi tapay la overtime mo't, ti pampanunutan. Imawag man nga minan ni misis ko pare. Kwarta manayin. Wala. Agungat mat no jak makaipawit. Kasyam mo't aday tabagin pare. Saan lang aday ta pamilyam ti pampanunutan. Laglagi pang pare. Adayo dito'y Korea apag trab-trabahwam. Nakitam je baro a washing machine ni Nanet? Adda aya. Ay na talaga abak nang dayjay ako marita. Saan ka di abaro jay TV da? Pabarwon nan sa amin nan nga appliances da. Isu day ta sumungat. Ang mga no ibaga na nga iso ti pagsarsaritaan ta. Itay kayo kadipay ditoy? Saan mat? Amuyo, saan ako na marigatan nga aglaba? Apay? Adan baro a washing machine ko. Aya? Nanamaya kon. Agkuy-kuya-kuyak laengan. Ha? Kasta ka di? Cory, saan ka di gumatang kamot iti baro a washing machine mo? Ha? Kaano nga i-deliver da? Ano bigat? Gumatang kamot mare? Amangan mo't no hulugan. Hulugan aya, mare? Saan Adamot kwarta? Apay ko maahulugan? Mano nga min aya ti ipaw-paw itinakay mo? 30,000 iti makabulan. Oh? Iso ano kayat na ti gumatang iti appliances da? Mabalinlat na. Ay! Makakatawa ka talaga, Mare. Kat? Saan anak katagari, idi imbagam agumatang akmet iti baro a washing machine ko. Sa bagay mo't kit di akat, talaga a planok ti gumatang iti washing machine. O di ipay-pay sumon. Ay talaga. Jay ipawit nila kay ko, igatang ko iti washing machine. Basta mang ipawit ka iti kwarta. Una yun, Cory. Kwartada ako sa ibagbagang. Di na tayo kumustahan. Di mo kada makalawas adyak nagtrabaho. Ha? Apay? Agsaksakita. Sobrang amin ti kinalamis ti panahon dito eh. Kasla saan ka anay ruwam? Anan mo man ang ti kwartaya. Di ba't kay pawpawit ko lang. Agreklamo ka? Dua, dagiti kulehyo nga anak mo. Mag-inot kayo kumamat Ay na, Lando, narigat ti biyag dito'y Pilipinas. Ammong matday ta. Iso asaan kan nga agreklamo? Agipaw it kakit din. Parlan daw, agpa-check up kan. Kasanong agpa-check upak nga Kat impawit ko man ka ni misis ko ti sweldo. Anya? Nagadomat nga ti sauna, no jak pawitan. Kasano ka nga rudan? Makamuditan pare. Nalabas mo't di asawam, abusado. Anya nga rod nga
Di nala pampanunutan mo ti kasasaad mo dito'y abroad. Talaga gimatang matgayam ni Cory iti washing machine na. Sika ngamin, iti panagkunam ngamin, si kalaang ti makabaal a gumatang iti washing machine. Nakitam ka di, no niya ti brand J washing machine na. Ay na, nginginaan di washing machine na. Anya? No washing machine laeng, kabaalan mat ni Cory ti gumatang. Tartarimaanan da matibalay ni Marina ni. Dakdak kulan ti balay da ngam tuy balay mi. Ay, jak mat ipalubos anapimpintas ti balay da ngam ti balay mi. Masapol anapimpintas mat ti ipaaramid ko a balay mi. 1.5 million lang mati magastos iti renovation ti balay mi, Mare. Ay, basit lang mat gayam ti gatad na. Estimate ko lang dayjay. Ang mga no abuton ti 2 milyon. Ay, kasta aya. Sige, Mare. Umuna ka. Ta sumarunuak mat nga agpa-renovate. Ha? Agpa-renovate ka mat? Wana. Aya? Makitam to, Mare. Ti anya, Mare. Napimpintas to, to'y balay ko. Apay, ang nagbayag kasi nung batam ti cellphone mo. Madamang amin ti trabaho. Adda trabahom, wano adda chicks mo nga as-asikaswam dita. Anya kamot din, Cory. Tila ibagbagam. Maamwak lang nga adda chicks mo dita, ha? Apay ay mawag ka. Oh, makitam day ta asaludsod mo? Asawa nak nga makastakit din ti damagam? Di mo kunain. Nagpaipawit ka man iti kwarta. When? Anya, sobra ka mo't gastos, Cory. Agregregatak dito eh. Tanda ni awanan. Mangipawit ka iti kwarta, ta iparenovate ko dya balay. Anya, kat no mayat tayo mo ti balay tayo ah. Naskan ang maiparenovate dya balay. Iso ang mangipawit ka iti kwarta. Mayat pa'y matday to'y balayo, Kore. Mayat no kit-kitaan nyo, nanang. Nga mapirpir din. Ay, Nakasarita ko ni Lando. Agipawit iti kwarta. ay na anak ko. Agurnong kayo kuma. Ta saan nga agnanayon nga adda ijay abroad ni Lando? Hindi, dyan na pailang Agawid to, inton malpas ti balay mi. Kaasimot ti asawam. Manun atawon na ijay abroad. Rumbang lang nga agsakripisyo, nanang. Iso nga rod ti padre di pamilya. Ne, Lando anak ko. Apay akas ta ti boses mo. Agsaksakitak namin nanang. Anya, Nabayagan na ito, regrig na. ay kat agawid ka nga rodan Sana mabalin nanang. Kat no anyaman ti mapasamak kanyak dito eh. Makaamu kayo ni ti pamilya. Ay saan? Di ka kumagsaw iti kasta. Amu yung mo ti rason. No apay ngagsakripisyo dito eh. Kurang lata nanang. Ay na anak ko, agawid kan. Umay ka agpaimbag dito'y Pilipinas. Sakan tumanin agsubli inton maimbagan ka. Nanang, Imayak ta imawag ni Lando. anya man ti bagbagana aya. Sige, umunag kayo. Ay, agsaksakit ka no. Ay nananang, nalamok lang ang ijay. Isong agtrangkaso. Madanagan na kanak ko. Gagangay nga agpanatang Di kay ka di madanagan. Jay tupay kasinsin ko akuryamat lang ti ayan na. Kat kanayon nga agpanatang. Tanakaro ngamin ti lamiis ijay. Ang mga nunakaro ti sakit na. Kaano laang mat idinagsarita kami? Kat kunana mat nga agtrab-trabaho. Ay, Mahuhumsikla siguro, nanang. Sana bali, tadandanin agawid. Di kay madanagan. Kabailan na dayjay. Talaga, tsak pala sumrag kita, pare. Apay man ay. Ay sus,
Aprosan mo't dita barokong mo. Agkopit ti barong ko. Anya? Kasla marigato nak nga umagas. Pare, kung nakmutkin ka, agpa-doktor ka langan. Inton bigat ton pare. Malala, aginanak ka nga rodan. Huwag pare. Inanak lang dito eh. Iturog ko pa eh. Cory, api ang kasta tilangan. Kasano, awag ak nga awag kan nilakay ko, ngam dinamot song batan. Apay ngay. Ibagak ko anas kan nga agi patulod iti kwarta. Tamarugyanan ti renovation da iti balay. Malmalpasan ti balay ni Nanet. Uwing nga rod. Diyak matpaatiw ah. Ay, napimpintas to ti balay ko. Talaga nga aramidak day tamare. Napimpintas to ti balay ko. Ay, unay laki din nilando aya. Di matan rom-romor iti silid na. Pare Lando! Pare! Dagon pare! Umay kan tamangantan! Nih, apa ngay? Di mo ton sumungsumbat. Diyos ke, dakas nagparparig na kanya ka. Tinasayat, mapan ko alain iti landlady mi titulbag ti silid na. Nana, siyak ti kayem nilang doon iti Korea. Ha? Apay baraw? Anya tinapasamakan ko ana tita. Nana, natayan nilang do. Anya? Nasangkat na kanya silid na. Natayan. Saan? Ay, ti anak ko. Panagkunagkat na atake iti puso. Lando, anak ko! Apay, Mare, anyo tinapasamak? Awanin nila kay ko. Anya? Naatake ka no iti puso. Mare, J-Insurance na. Dakkel ti maalam a kwarta. Dakkel ti maalam kas misis na. Amang ano makaala ka pa iti milyon. May matarimaan mo tunday ti balayo. Anya pa iti serbi na ita a milyon. No awan matan nila kay ko. Itala ama amiris ko ti amin abidot ko. Marinanet. No maisoblila ko matibiyag ti asawa. Nabayag ka saan kami nagkit-kita iti anak ko. Kat ita na nagkita kami. May san analami sa bangkay. Inibus na ti panawin na ijay abroad para kada kayo a pamilya na. Makonkonsensyaan na. Ano tinagkuragan iti asawa? Agbabawi ka man, ngam naladawon ti amin. Pagkawanan na kumanana. Dakkel tinagpasulang iti asawa. Lando, anak ko! Kadagiti adda asawa na nga agtrab-trabaho iti abroad. Rumbang laeng asalimot-mutan nyo, tinagbamban no ganda. Panunutan nyo kuma, amabamban no damat. Nga agtrab-trabaho, tapno laeng adda maipaw itda iti pamilyada. Di kay kuma aglablabas. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan.
Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.